Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adray jerwara pok. Nakatugaw jayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan? Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wanang nasaranta kampay lang, oray bakit kan lakay kamen. Awan saksakitam may. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo ide. Iswa na salon at kami. Un nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kin ni Apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, wine. Andain sangpet kong agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbaglaasi da enda apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas da aya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da Apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da Natenglaeng ti rumbeng ay pasidak adakwada. Makasid si dada kano ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kano ngamin anateng ti sidsida enda. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100K kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne kumahamet Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agarat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Ag nateng kailatan. Ken ag-exercise kayaw. Nakapsut da Apongan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayaw? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yun dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nilang sunyat ti agnomnumari ti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akasta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almaneng ket ti kwartadana ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma taggasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yun ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayon gayam Sonya. Saan man at ilay paspasidayo ka dananang kantatang? Kakaisuna anasalun at da.
Pag si Danyukit din, hindi makapahay blood. No, dada ka sa mapasama ka na kwada, da kayo nga aginat aking pasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagi na, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan na ng kantatang tag-exercise, manong. Ikat ikarigatan da Awan na, nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaom, ikanak man iti datlom apo. Mawawak launay. Mabit lang nga pong. Apaya kasi na napambanog kayo. Ilma, po. Yan lang, nagman ni Tidanam. Siya na nakabalan ng iti sakap tiya godang. Mabit lang ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanin kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day di akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarud almanen na ngamin ti 100K maawat to da apong mo, numadanon da ti 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang, pautangan dak sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko, anak ko. Naigatang mo kami ng Ilma iti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di Itaak lang umutang ka na kayo, hindi yu pa'y maited mo. No adala ang kwarta, ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad-kad. Taadumod tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura ka na kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak, ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak, di yun amoy. Ay, agungat laki din ni Ilma, numaman na dayta. Anya ko mo ti bibiyang na nga Ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso da ngay. Agnumnumar da ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rodida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me, Tala nga rodan. Di yu liplipatan ti mapanagsumba, Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boya iti TV ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyamanak. Nanang, nakarubat kayaw. Hintay agsumba ita saan? Masagutak arumuar, leto. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong, saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandan ni saandan amakabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla laang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to Lasting manay.
Ay, agkapsot kami lang aruna, di papaaramin niyang mo alitaw. Agkapsot kami, ay may, kanagitikan kanan may, makaumati na tang. Di kayagdanag, lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. Maimas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Apay nga taan. Ay, hinta kita, Japok. Noon niya pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apayan nga pinanawan na kon. Kasano agpaitan nga. Lola, hustoy. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, binaybay ano ni tatang. Ne, apay nga'y akasta ti saom kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyo mo't ka ni tatang. Sapay umadanin ti kasangay na. Apay nga yan di yung taray iti ospital. Kabagis, saan mi anapakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta ni ay? Sapay 200K di inutang ka. Eksakto iti maawat na kumakanin anang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Oh. Pilola kay koya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Saan pa yan anang? Saan pa nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni tatang. Urayan niyo ti kasangayaw. Ag-birthday kayo pa ay. Saka ito aginana, no? Kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo. Ay, hawan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan may kawa kitikawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay antibagiyo, nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan niyaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manen. Pinakan yawn. Saan pa'y nga rod, tadi namut kayat. Anden sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong nga ikan. Masadsadot akong ngagbibiyag. Nabanong ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapno saan kayo ako mapsot. Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan, taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo lata kanayon. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangonan, tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kaslajak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kunti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalona? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo ka di kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyar. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko, pagyamanak iti apo. Ngam no sanan awan problema.
nakasagana ako na mangipulang itibiyag ko. Apay, baybayan yun sa amat ni Nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matayin. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kwa na, no talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni Nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiagpay. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano din ang madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni Nanang kabagis. Aburido ak nga raw. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga mutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag da Nanang kantatang. Isu nga raw da di yu baybayan ni Nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay la ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot di Nanang ije ospital. Isong agtalinag laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni Nanang di ta teres ti balay da sunya. Sigur may tano kas ngagsapak at nakatugaw ang nakasikawil dita. Manungaan daw lang ti palabsang. Kasangayon ni Nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Uray kagudwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo sa ospital? Hospital? Asinaw ti adda ijay? Ala, nukasta, di yu pa amaw. Kano yung tareda sa ospital ni Nanang yaw? Tadida ka numarieng? Anya? Kankasla na ibagada saanan nga gang angay. Anya? Sana mabalin na matay ni Nanang ko. Sige, tama pa na ki hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni Nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay pan mumutayin. Apay ngay di mo inuray ti kasangay mo. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kiti, Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Gam kasanuak pa itan ngay. Awanen, tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka bagais. Nagsapa kamutan nga imay. Alas 6 pa'y laang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagais. Kasanukat paringkatin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat law na yan. Iso dito man pala balay yung ti paglimengak kabagais. No ijemot balay ti paglimengak. Awan kanek naglimeng. Naimbag dito itaado ti abasto di ti balayaw. Uray agmalmalimak nga gigyan di ti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkel akamalik kabagais. Yamok namin kat mabayag pa matay da ng kentatan. Bigla mo't anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Angam nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa? Impustak iti palot. Naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Ang babawi ak kabagis. Ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot. No pangalakit ti pagbayad ko. Ang paibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya,
Awan maikarik ang maipautang ko kun kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasensya kan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nanarusing, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, igyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, nana. Si kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kanu aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga ruden di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan Alan! Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kit. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa jak kursonada tay balasang ni Nana Roseng. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing, ani Chema. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man tilimbang pastor ginwangin ton malmalam ta madi ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Tamok kat allergic kay ti balasang. No kaano lumakay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa. Jaka mo no kursonada nakmat ay kayat kong arman. No kasta nga road. Sika ti makamaw. Total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay na itibiyag. Nang runak na lakayak matan nga amam. O sige tatang. Sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado ang araw na mapasungbat mo. Mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, owan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Day, Jema anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mo't numaysa ka na iti agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturog akon. Uwan na nang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam da tamanong Alan. Ay na, umunag ka Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Oo na ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga akon. Kunak nun nakariing pa'y ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano?
Da kayo kit di tigagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang nangamang pakpakumusta kanyayo. Anya! Imposible matangada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka, ka mo, anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Di lang nagrana kami ijay palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanyayo. Awan mat, anak ko. Ni, insanalan. At takamot gayam dito itursena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti maswerte abalasang. Ay, tagay mo ka din, san. Agset ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang, ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano yan na busted ba't nga bagbagam? Insan, ni ka di Jema? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ron? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na ano tay inati armak, insan. Una yan, insan. Kat no nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno. Nakainom kan sa mo nga minain, idinapan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonadak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga main tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Jak man mo, manipod iti nasayop ko. Jak mo tan may kaditi panunot ko. Uri ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, adda diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awinsan. Itong madamdama. Mapan to sarungkaran iti balay na. Jak namin naranaan iti namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan insan. Ayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti daytang ay bagbagam, minsan. Nay, si kamot gayam barok, dumanon ka Awan ni Jema, tayo na yabantay kasinsin na ka bangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin kasta narusay. Ay, masayop ko manantay na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Karusing. Anya ti bagbagam barok. Kunak, anyat kaya mo ga inumem, taiyalaang kaya kusina. Saanan, Rosing? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuban ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagam barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Inigama mo ti imak, sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatin ka, Rosing. Dahil payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulatan ti pampanunutag. Ay, barok. Amok, makmakla at kalaang. Kano man-mano akla nga agdigaws, tanalami isti panawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-asakin ka. Ni Jema, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti dayta Alan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot.
Alan, Kahit sapay ko ma, ta dinak to paayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang? Ni Rosing? Anya? Tay inana? Uwan tatang. Ay saos. Daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Rosing ti Armam? Kat no inaunapay ngamsak sa manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na tinagpaidu mga ayat. Anyat nakita mayakan ni manang Rosing anak ka. Kwa, naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa ita? Agtin nagkalagayam itikas ka ni manang Roseng. Kat, anya nga ron? Awan mabalin tatang, no iso ti gasat ko. Anya matdata nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Gemma anak ka, saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod a panaggustukken ko na. Hangam jakbot impagarap, asyak gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak at seryoso mo't ni Alan kanyak. Angam no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam na maan akas daw, ti mapasamak. Awan tinas kan nga kidawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiwliwag kung tumutlang datoy. Roseng, hanay, nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain nga min Alan. Ang mga nanya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Gemma ngay. Maklon nan tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagbasulakin ko na, ta umunay ti amin. Jak pulos nagdatdaton ken ko na. Wen, puno napintas kan ubing. Hanggang saan nga isuti kayat ko? Alan, Di mo unay pampanunutan ni Gemma, hanay. Dahito'y agdama ti panunutan ta. kasladyak nga min patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken umbing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, hanay. Jak masayop na ita iti sabali a papay. Manday ta ka manen Alan. Anyaya apay mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayaten ta titungkang maysa. Kasta akmet ka Alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na ganun ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Kat agyamanak ta sa anak a pinaay. Gemma, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanan ta iliwag pa idamat. Bigat taon nga gawidak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan sa anak nga gawad.
Tama nga no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda ag tok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat kunti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Anda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Orayam ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunod ka pa nga rod. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo no anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayit nga ro din. Rabiin, nga awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, sa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pa lang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsipngat Alan, Roseng, si kakaliday ta. Si mangput kakanin hanay. siyak dato Alan, ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lukatakti silaw tapno makitanak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kanto agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. Oh, at ti ulis. Akwam ta bagim. Ditakan. Uy, Alan! Dinaktali ko! Uy, mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya si katin nangawis kanya karumwarta rosay nga rin. Sigod ka, agparigatak pa ya mangawis ka. Alan, Ano, ay, inarakop na kumutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka na mabain nga da makakita ka na ta? ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hanay. Adda impudno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no, anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti dakas sa plano na, hanay. Alan, insagana kung ti bagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabakita kon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday tati panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat kan kinawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumdum a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapay udmo ti may saan nakaawisakken ka, Roseng honey. I love you. I love you too, Alan.
Kablaawan kayo, Nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit taktag ki daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo. Ngam saan ka nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni Nanang ko, Alan. Nang runakat umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pangisarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo ka ni Nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay-an ni Nanang mo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.